Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble les verrines à la fraise et spéculoos. J'espère que cette recette vous plaira. Azul flaoun, مرحبا يسون على شانيو عسلامة نون وذي قلان مرحبا يسون وذي ديالنا ذي جديدا أكني الدنيا غاسي قد نخدم لي فيرينا كي كنسواليم لي فريز سلامة de la recette أروني دي عجبنا قيمو ثيدي. On va passer tout de suite aux ingrédients. Alors, j'ai 450 g de fraises, 75 g de crème liquide à 30% de matière grasse, 100 g de mascarpone, 50 g de yaourt nature, 100 g de spéculoos, la vanille, 50 g de sucre et 40 g de sucre glace. هكا ندير سعر 450 غرام لي فريز 100 غرام لا ماسكاربون 100 غرام لو سبيكولوس 50 غرام دو ياغورت ناتور 75 غرام كريم ليكيد 30% دو ماتيير غراس 40 غرام لو سكر غلاس لا فاني 50 غرام نسكر en poudre. Je coupe mes fraises en petits morceaux comme vous voyez sur la vidéo. داكيني نعدي نقزم لي فريز كي كنستوالي لي مورسو دي مشطوحين ماشي تيمقرانين ماشي تيمشطوحين هاكني سواليم اتنيزم الكل اتنا داخل كاسرول. Voilà, je verse dans la casserole. Je le laisse à feu moyen. Et là je rajoute à peu près 40 à 50 grammes de sucre. Je le laisse à feu moyen, à peu près 1 à 2 minutes, pas plus. داكرني غاسا بيبار 40 ل 50 غرام من السكر سا ديبو لي فريز نكون تسك زيدي تنغو زيدي ثلاثه داكيا السكر تكون مثالي والين اثنتج هكا كيني 1 à 2 minutes غتسنقسم في الغاز ويلقى الساعه ديمث 1 à 2 minutes يلقى دي غنات في سين تدو غنتاك ثمن. Et là je vais préparer ma crème. داكي نعدد نسوج لا كريم لنا داكي نسعر لا ماسكاربون. Alors, je mets la mascarpone dans le saladier. Je rajoute la crème liquide à 30% de matière grasse. Je précise, la crème liquide à 30% de matière grasse. Et là, je rajoute yaourt nature ou sinon yaourt grec, ce que vous avez. Le yaourt nature, je rajoute le sucre glace. Alors j'ai la mascarpone, le yaourt, la crème liquide à 30% de matière grasse, le sucre glace et la vanille. Au saladier qui sert la mascarpone, crème liquide à 30% de matière grasse, sert le yaourt nature, le sucre glace à coup de la vanille. La crème voilà, je mélange. De temps en temps, je mélange mes fraises. Les fraises voilà, là j'ai ma crème. Voilà. Ma crème, elle est prête. La crème et là, je vais mixer mes gâteaux spéculoos. Le gâteau le spéculoos, même les gâteaux nature. Si vous n'aimez pas les spéculoos, vous pouvez les remplacer avec d'autres gâteaux. Là, je prends mes verrines, je mets juste un peu au fond, voilà, un peu de poudre de spéculoos que j'avais mixé tout à l'heure. Les verrines, le gâteau نصدع ثور الواحد
استلمت à peu près تغنجاوث نص au fond et ensuite تقعد تغنجاوث ومشي ثانومت لي فريز نكونت لا كريم ainsi de suite. Je prends un verre à thé. Voilà, c'est juste pour appuyer sur la poudre pour que ça soit plat et bien régulier. لقيت فرد الكاسة للاتاي تخدم مكانك كي استكايمث في لابودغ كي الكاطو باش هذه وغادي ديجا ليس هذه يقعد كنا ديفين ما ثوالي مثل لي فيغيني كنت ديفار ملحنت. J'ai laissé mes fraises de côté refroidir, c'est très important parce que sinon votre crème elle tient pas, elle va fondre. C'est très important, de laisser les fraises refroidir complètement. دقا كني دنير الا قاش جبت لي فريز نكون تلما صمدوث خاطر ما حملت كاستانو مسوفلا لا كريمينا اتفسي الا قلي فريز نكون تلما صمديت الا قاس تخمم تكني حملت سوفلا الكاطو ياكي. Ensuite, je rajoute la crème sur les fraises. La crème qui souffle les fraises. Bien. Voilà, comme vous voyez sur la vidéo. Et là, je rajoute encore les fraises. Les fraises. Alors, on marque le gâteau, on rase les fraises, on rase la crème et là, on rase les fraises. Voilà, ainsi de suite. Voilà, il faut bien lisser la surface. La surface est Voilà le résultat. Là, je prends une fraise, je la coupe comme ça, comme vous voyez. Voilà, des lamelles. لقيت فايوث لا فريز تكزمع كيجيني لي طرش رقاقين مي فساونني غاصطفي مانيس وتكزمم تاري كل كومبليتوم. Voilà, comme ça, juste pour la décoration. Je refais une deuxième. لقيت كنتي داوره وكتفهمت مليح لكن ولمت مكي تجمع تكني لي طرونش تاع رقاقين. فوالا لكن دنيغ باش انديكوري لي فيغين. Et là, après la décoration, je vous laisse le choix. Là, je rajoute les miettes de gâteau spéculoos. تفرض الجاتونير دزرت قليق مع سكا سوفلا ناس فهمت يوث gâteau تنير استخدمت سوفلا لكن عاد لا ديكوراسيون كل يوث مشيت بغا يمكن خماط كانت توت سامبل. Voilà le résultat final. Voilà comme vous voyez. Ensuite, on les place au frais, minimum 3 heures. لكن ميتفكم تترمثر وفريجيدير وكنا دي سميضونت وتستمثرك tout de suite. هذه اللي انت كمان صمدت شي طاح. Voilà le résultat final. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. متى عجبوني la vidéo يجي أويتو ثرا سلو لايك سلو بارتاج ما يمكنوني ديني رجعكم ذي لهنا تلويث على فيديو نظام ما يبغى وحنين ثنمير صحة فطوركم.